Oh, mancing betok teman-teman. Gede-gede betoknya di sini nih. Villa Gading Harapan 3 nih sawahnya nih. Airnya cakep banget, Pak, hijau begini ya. Gede-gede betoknya nih. Oh. Oh. Gede-gede betoknya tuh, kesar-kesar banget. Tuh. No babonya satu no. Ya gede-gede banget, Bang ya. PGH 3 nih yang blok apa? Blok C apa namanya, Bang? Blok C ya? Kasar-kasar banget potoknya tuh.